Ke le ka go le supetsa gore bagetso ga re batho ba thoko re batho ba re buang re dira se re se buang se ra go se diragatsa ba le batho ba reng ha ba ntebella le re motsamai ko kgaolong ya me ba dirisa puo ba re kala ka sekala sa mabudula bagetso ministry wa eteletswe ke banna le basadi ba ba nonohileng tota ba ba ikiteileng sehuba qualification wise ba teng qualification wise ya experience ya botshelo gape ba teng. For the first time, let me assure this nation that I hold master's degree in strategic management. Not only that, I have 2 degrees. Engineering, construction engineering. Ya no ha ke bua ka dilo tse ke di itse. Ke business management. And I also hold a diploma in law from Midland State University. Ya no bana le gore ha ba mpona le re motsamai itse re ba re kala ka sekala sa mabudula tsa gore nyaya re boko gana batho o itse gore ke le bolalla di se ikanyana he ha ke le bolle di le dintsi le experience gone ha intsi thata. I served as a building manager, I served as an estate officer, I served as a lecturer in vocational schools. So gore ke mahubuka ese kare le re bona yana ya te ke bona le thasela re boko tse go tse re boko na apallwa ke go peka di ministry gore a sa itse ro ka tsenya mang ha ka gore ke batho hela ba modimo ha re motsamai re phosonyana e leng gore le nna nka e dira le mao ka e dira ga ta ke re wa bona ga itse go bala metsi hela monna yo ke monna yo o nonohileng yo ke mo ratang.